خوشکو براین هیجا لهندر و در ویولات دما و خوش به هیوی دیگم روشا و باش به مجارا ما ایرو مجارا و آما توا انا کسا و رژیما جولانی دی بیستو هفته مها طباخی مها اغسطسی آدر باس بوی می ویدیو کی بلاف کر می بزمان عربی هولدان رژیما جولانی آب پرچکرنی و پسپوریا وی رژیما هانی ده کلتورا پرچکرنی شکرتی سلامي ويشي انجامي ويشي بزمان عربي نرخان لينكا وي فيديو زي بنيشور دينم ايكو بزمان عربي نزانه ویا پروبلم براستی لی ناوروکا وی ویدیوی بحث کر کو کلتورا پرچکرنا هیزین سیاسی پرچکرنا رکبران مخالفان اپوزیسیونی اف کلتور ج رژیم حافظه ست هاتیه رژیم باعث هاتیه و جولانی و باب جولانی بری کو ببن اسلامیست جهادیست بعثیست بون اسدیست بون حوالی رژیما سوری بون پسپوریا پرچبونی لجم حافظ اسد بری هیه رخصنين فلسطينيين پرچه کرن و کرن لهم بری هفدو و رخصنين لبناني اوجي پرچه کرن لهم بری هف رخصنا کرجي پرچه کرن لهم بری هف PKK لهم بری تفگرا کرد درخست تفگرا کرد لهم بری PKK تفگرا کرد لهم بری هف و پرچه کرنا و تفگرا هانی جی هف جيش کلتورا رژیما حافظه ست و پولیتیکای هانیش قرآنیش فرانسیا آنی کو فرانسی گوتنه کیوانی بزمانه عربی هیه کد بفرق تسد یعنی پرچه بکه تیب سر بکه دجمنه تا یان رکبره تا یان اپوزیسیونا تا چقایسا خورد به دما تا او پرچه دکت لاواز دکه تیشته کی ولو دنوا کلتورا کرداشی ده هیه مثلا یکی تی و پرچبونا کردا سدمه لاوازیا کردایی و سدمه خورد کرن و مزلبون و سرکتنا دجمنایی اف ناواروکا وی ویدیوی بچکیولو ببرفرهی شروع وکر و مد وی ویدیوی دو گود کو ممکنه یعنی دمین پیش ده از بحثا 27 آداره دکم دمین پیش ده ون ببهیزن من شروع دکر تا انفرماسیون لجمت نبون تنه شروع بون دبکو ون ببیزن کو هن آلی دناوا قصده ده ناکوکیا چه دکن ناز بکن کو رژیما جولانی الدوی دنا برا قصده و ریوبریا خسر آبوچیا لروجاوا و انا کسه بری جینا کوکی هبون اللي دي كونفرانس قام شلو ده بچکی ولو سکنی ابنا کوکی هانه هیوین کردا گش بون دلی کردا خوش بو همو کس سلاف کر همو کس پشتگیری دا جنا وان کسی هان از وگرن کانالا مونه ویدیو ببینن حیا کیجان راده یا کی ولو بلند مپشتگیری دا و کنفرانس هانه و بلگه یا کشوی کنفرانسی درکت از بحثا کنفرانسا قام شلود كما أن برا بيديده ودنا برا أنا كسيده الفيديو 27 آداره ده ممكنه أو في احتمال هي كو رژیم جولانی ناكو كي تيخدنا برا أنا كسو وبيده ينجي قصده أو ممكنه أجر بسرنا كذا دبكو دنافا أنا كسيده برشابونه كجيبكو هنا كس بقالي خود ببینیش بركو رژیم جولانی کرد خود گر کرد وکی خود وکی چوا اردوغان کرد وکی خود چیکر آپو ودم پارتی و چاقل ماس پارتی وانا کرد اردوغانن لگوری اردوغان دچن جولانی جی کرد وکی خود گر جولانی به ضغطه ترکا به ضغطه آپو پیمانا دی آداری 1025 به مظلوم عبدیری مورکر ما همو از نافده گل کس و پیمان آهانی
شرمەزار کرد لە هێمبەر دەرکرد بتوندی رەخ نەکرد و مگوت لەنابەرا وێ و تەسلیم بووینێ موکی هەیە ئەو مو بچێت تەسلیم بووینە یعنی هیچبەر و خاڵێن تێدە جۆلانی و رێجیما جۆلانی زەعیف و لاواز و تنە ئەس بەحسا مەها ئادارێ دکەم نەنەهانها بچێکی خورتبی بچێکی ولۆ ڕیێبی گەشتبی و دچێ و تێ و خەلک وی پێشوازی دکەن و جۆلانی وێ چاغی gelekî lawaz bû şertên di hindirê vê peymananê de dehê adarê wek şertê ku tu hêzekî lawaz, reben, feqîr, tune, perîşan ne dostê te heyî ne kesekî te heye û tu wekî sêwiyekî li ber deriyê rejîma colanî çi bide te xelas ew e yenî bi wî mantiqê hanê ew peyman hatibû nivîsandin û Mazlûm Ebdîlka bi dilê xwe bê dilê xwe mor kirbû piştre konferansa Qamişloçî bû ku piçekî peyede û qesede bi alî kurdîtiyê diwere rola enekese ev bû ku peyede û qesede û rêveberiya peyedê piçekî bike kurd piçekî kurd bike ji ber ku kurdê wan jî çawa colanî kurdî wî tune bûn qesede jî wilo bi erê bi nav û şekil û şemal û tilîlî û şabaş kurd lê di navarok de vegerin peymana dehê adarê binerin ka heya çi derece kurdîtî tê de heye li stranê hiner geha niza welat guhdar nekin li qîşqîj û botanê tolame hildayî qîj wîjê wan û şîrşîrê wan guhdar nekin li peymana binerin li belgeya binerin û nê kurdîtiya wan wir bibînin dene diruşmeya û strana û tilîlî û halana û ji çend pîrejina derxînin ser ekrana û biştexilin û şabaşa û strana bêjin botan û botanê ev çîrok mîrokê hanê hemû valê herin li peymana dehê adarê binerin ka binin û nênaz bikin heya çi derece ev cemaet kurd e di wê peymanê de migot yanî wê çaxê jî got niha jî min nêrîna xwe derbarê wê dibare kir ku enekese rola wê bi vî rengî bû ku wan bike kurd û kir kurd hin tiştên baş kirin yanî dengê wan êdî bilind bû Fozal Yûsif diçû Şamê qebûl nedkirin dixwestin wê peymana hanê lê vegere lêvegerekî çê bibe di wê peymana hanê de piçekî mafê kurdahîna bêtir bidin misogerkirin qebûl nedkir Tirk qebûl nedkir Tirk qebûl nedkir te digot qey Mazlûm Ebdî bi Tirkar peymanê morkirî û rastî wilo ye daxwaza Tirka nerîna Tirka asta Tirka naskirina Tirka ji doza Kurd di hindirê Sûrî de peymana dehê adarê de yî lewma Apo jî aciz bû Apo jî dixwaze Apo soz dayî Tirka ev dere û merewê ku dem partî derdikevin dibêjin Apo gotî silahê xwe teslîm nekin hemû derew e hemû çir û virê Apoyê Apo dixwaze PKK teslîmî bibe silahê xwe teslîm bike wê li qesedê bipirse hey xwelî ser no ez behsa xapoçiya dikim bi derew ji bo piçekî riyê xwe spî bikin û xapo gotiye bere silahê xwe daneynin û bere nizanim çi bikin û virê wî virê xapo xapo xwe çirandiye ku PKK teslîm bikire silahê xwe teslîm bike û ji min re li qesedê bipirse wê li silahê qesedê bipirse mala min e şemê biraz e wicar baş e di vîdyoya 27 adarê me wilo fişar avêt li ser ihtimala ku enekese bi alî colanî de biçe ana wekî prinsîp ez ji aliyê nivîskarî wekî prinsîp wekî exlaq yanî ez wilo bi min zor e bi min nexweş lê wekî siyaset dibe yanî ez ê niha vê mesela hanê çima dibe ez ê şirûve bikim çend roj derbas bûn ev di roj sê roj
لسر سوشيال ميديا روجافايا دبكو دمازدبيم روجافايش بركو كردي ما باكوجي تماشا ديكن ايدي مسألة تقياي چیه انا کسا و خوندنکی فرمی جا انا کسی راحتیه و انا کسا وی بچه شامه وی بجولانی رونه که جو او جولانی شبدوره چه فهم دکن چه حفدو اقناع دکن اب مسألة دنه و خوندنا جولانی جا انا کسیره شیورا ترکایی ام قبول بکن ام قبول نکن نامي قبول بکن جبركم بري قبول كريه انا كسبري دما تشوكت ائتلاف ما دما دناوا ائتلاف دبو انا كسند زاني بولو پشتگیری وی هیزا سیاسی ترکه چینا به انا كسد ويد شاقيده قبول بكو نها قبول نك هنا تشتكتن ابو قبول كرنها دوستو حوالي تركا د لشامي حكم دكن انا كسا قبول نك يانجي لدش دركفه يانجي بيج الناس قبول ناكم نا وخواندنكي فرمي جيرهاتي دا خوياني دوی واريهاني ده دركتن افتشتكي باش اتشتكي باش تپشتگیریا ویدکه هوشن گوسه از پشتگیریا ویدکم از پشتگیریا دو پارتی و چقلماس پارتی هرب اردوغان جی رونه از پشتگیری دکم از پشتگیریا آپو که به دولتا ترک رودنی از پشتگیریا ویدکم لی از پشتگیریا تسلیم بوینی ناکم از پشتگیریا خفروتنی ناکم مرق بگه پکنام بگه قرطک آوه ترکا خو ملت خو دوزا خو نفروش وکی دو پارتی وکی خاپو اوی تشتیحان دکه دناوا سیاست ده درید به حتم وکریبن دریا نگرن دیمک تشتی کومد 27 طباخه ده گوتی دی ویدیو خود نها پیکته و خوندنکی فرمی جعالی ترکا دریا جولانی ده اوی انا کسا بچه جولانی ره رونه باش از باش بینم سوجه ویجی پرانی سوجه کیه سوجه پیاده و قصده و مظلم عبدیه او خو خستن بی حالی هانه دما کدو چون شامه شیورا انا کسا ند کرن شیورا شریک خونت کرن شریک کنفرانس قامش و بلگه یا کو بهفر لسر مور کرن لسر امزا کرن امزا خو آلاستن کی جماعتا قصده و پیاده و نظانم اف کسی نهانه وان هشت بريجي وان يعني دما انا كسا شو تفلي ائتلاف كواليسيون اوبوزيسيوني بودي سجبن سري پیاده و ریوبریا پیاده و دیسا اوبون حوالی وان دو کشتن حوالی وان دو گرتن بیروی وان دو شوتاندن هزار تشتی بسری وان کرن هزار فناسی گنی بون جیتا ما يعني وكي جيتا ميل سرسري انا كسا مجبور ما هرب كواليسيوني هرب ائتلاف رجع دانستندني بكو تفلي ائتلافي ببه ناولوج وائتلافي هناك تش دقوتن بيمانشي مور كربو ائتلاف بس اوجي يعني شكليبو دوزا كردو مافي كردو نزانم چه فقرن واحد او بيمانا دنا برا انا كسي ائتلافي دي هنا هي هرنش خورلي بنرن ويني ويجي هي وكيل سر يمذكري ويچاغي نبناوي خوي تاكي كسي شخصي يمذكري بناوي ائتلافي ناوي كواليسيونا ايزن اوبوزيسيونا سوري ويچاغي بأنا كسير يمذكر بو نها انا كسوي هر من ناف جديدن مقوت مبري جي قوت يعني دوي ونفقرن الفيديو 27 آداري وما ولو الشياري دا وتشتكي ولو هبه ناس بكن يعني جولاني نص صميمي بأنا كسر جولاني صميمي بانا جو وقتي كتشامي وي كونتاكتي بكردار بكرا ويبقى أنا كسير بكرا ونزانم شو وأف حشاي حضورا وكوچك وجوركي والتعجية جولاني أفير السوشيال ميديا إيريشي أنا كسي ذكرن هاتن وما برا واندا وما وان سكتر كروب
و li Şamê neman tê bîra we daxuyaniyê evê di medya Colanî de rejîma Colanî diçûnin çi li ser enekese digotin, çi li ser Kurda digotin wê çaxê. Dêmekî niha şêwra Tirkayê û yanî hema mere karî bêje enekese wê biçî bi Tirkar rûnê naçi bi Colanî rûnanê şiklî Colanî lê naverok û pişt perdê Tirk in. Rûnên ebere rûnên. Çawa rûnên? Pirs di wir de yê. Yani metirsî heye. Metirsî ku çek sistayî çê bibe. Eger enekese here destkeft û qezencên ji rejîma Colanî ji Tirka ji peymana dehê adarê bêtir bîne hezar carî eferim helal bi ji Rebbê wan re bereherin. Bereherin yanî. Eger biçin destkeftên Kurda, daxwazên Kurda, armancên Kurda ji peyedê û ji qesedê bêtir bînin. Kî qezenca ji Kurda re bîne em ê jê li çepka bixin, em ê rêz û silav û yanî û çepik em ê jê re pêşkêş bikin. Destxweşî jê re bêjin. Kî biha? Kî biçe û kî dixwazin yanî ana biçe û here ji enekesê û ji peyedê bêtir ev her du hêz jî ev her hêzek din hebe Şêx Alî hebe her Şamê ji Kurda re qezenc û destkefta ji vana bêtir bîne ez ê spasiya Şêx Alî bikim ez jê bijim eferim mala te ava saeta te xweş te tiştekî kir ne enekese dikarî bikin ne peyede dikarî bikin. Êmiz vê dizanim pîvana min destkeftê Kurda ye. Pîvana min ne hêzên siyasî û kesayetiyên siyasî filan dibe ku ez û hinek kes ha dost bin hevaltî jî hebe rêz jî hebe danûstancîn jî hebe lê dema ku ez wî bibînim di nava siyasetê di wenda dike ev meselak din e. Ev cihê rexne ye. Dost wan dostê hevin lê tu di meselê siyasî de tu kêr nayê. Ev tişt heye. Lê ana tiştê li gorî nerîna me ev e. Pîvana min jî ev e. Çûna enekesê Şamê yek vexwendin e. Vexwendinekî ji wan rehatî ye li gorî tiştê di medya de dibêjin vexwendinekî resmî ji wan rehatî ye. Bêjin na em naçin ka em ê bi em û peyede herin em û qesede herin ma ew qesede berê li halê xwe diçin û hevdû dibînin. Civînê wan hene lê ne qesede we yanî we hesab dikir û ne Colanî ne rejîma Colanî we hesab kir niha şêweyekî fermî hatiye. Çênabin serê xwe heş bûn bê nam qebûl nekin. Ne yanî di warê siyasetê de çênabe. Apoçî diğeyîdin naxeyîdin diteqin navê wî çi ye Salih Muslim digirî dinepixi diteqib kêfa xwe yî. Sûcê Salih Muslim e. Sûcê Salih Muslim û rêxistina Salih Muslim e. Kî çi ji xwe dibêje heta sibê bere bêje. Bere biçin û em li karê wan bin em hela wan bê peyedê bibînin. Ew ê çi ji me re bikin wê çi karî bikin yanî. Çi dikarin hîna bêtir mafê Kurda ji çavê Colanî derxînin. Mafê Kurda ji nav diranê Colanî derxînin. Mafê Kurda ji nav neynûk û dest û lepê Colanî derxînin. Em binerin. Divê em Kurd jî nivîskarên Kurd, rewşenbîrên Kurd, siyasetmedarê Kurd firsetekî bidin enekesê. Kala enekese wê çi bike. Li gorî me yanî hêviya min di enekesê de heye. Ê ku peymana qebûl kir yani tiştê ku peyede û PKK û qesede bi serê enekesê de kiriye Colanî nekiriye. Hevalên bi qasî hevalên enekesê ku li ser destê rêveberiya
صالح مسلم ومظلوم عبدي وآل دار خليل ونواف خليل ونزانم وطه خليل شي تناف تفليك وطه دور كتي جوان يا اف كسن هاني تشتيكو انا كسي ظلم وزور قديتيه شو دستي جولاني نديتيه هوالي وان هاتي رواندن روجنامه وان روجنامه واني وان هاتن كرتن هوالي وان هاتي نكشتن اش تشور بيجم تشور نبيجم جولاني ولو بسري وان نكريه كامي هر يعني برا هرن امي ببينن اوي انا كسا شبك منطق ولو دبيجه سياسة ولو دبيجه اخلاق ولو جي دبيجه مرا فرصتكي بده انا كسا لغوري ما حتى نها دلي كردواري مجيه كردواري حستي كردواري ده انا كسي ده حي لواز كدواري براكتيكي ده لواز گندلی هی اری پرچبون هی راسته پدکسه و دبیجن پارتیا مزنن و نزانم چو حمودشتی دستی واند و لسر پارتیم بچوک دولو زوری دک افجی هی گندلی جی هی ما بحث کرد افانا حمو هی لی گاموانا باویجن بحری شل پیشیا مدمینه صالح مسلم ومشقا زكي وي وحيسري وي وتهديد باغي سيستم دمينه وشبشبا نزانم كي دمينه امر بين كرد سوري اذن مالي ما ملكي ما اذ كام چبكن امبري خبدن كي يا اف يعني شيناب مرا دجمناتي بسر حرد ياد حرب بعيني شكلي يعني لما بري چند سالاجي بفر رخنه لپیاده و قصده و ریوبریا وان دکر و مهندی که رخنه لأنا کسی دکر جبر که أنا کسی لواز بو ضعیف بو تنبو دبن ظلمه بو نده سلات دار بو اگر او ده سلات دار بانا کی ده سلات دار بو بری رخنه بیتر وی بچی با آلیه ده سلات داریه نه با آلیه اپوزیسیونی سری سری 75 ده سلات داری بره رخنه بک سری سری 25 اپوزیسیونی رخنه بکه demek yani ez li gel wê nerînê me ku biçin piştgirî jî Kurd li ser social media de hinek kes hene apoçî û nîv apoçî û rûbek apoçî bi taybet ev ê ku nêgek wan li mizgeftê yê nêgek wan li dêrê yê ê ku li wê ort hêne cemaeta Şêx Alî û ev ê din ev ê ku tê de ê ku li gorî tembûr û dahola wan jî diçe ولو گمانا داویجن سر انا کسی و خیانت و نزانم چکریه و انا کسی و باری انا کسی گران دکن و باری قصدی و پیدی سفک دکن و نا برپرسیاری کی بشی ها کی به شیخ آلی بتنا سری خو بچ شامی بی انا کسی بی پیده سوجدار پیدهی جمال الشيخ باقي بتنا سري خو او صالحي قدو وباوي روزيف محمد موسى بسري خو هرن شامي سوجدار بيده يجبركو بيده قدر وقيمة ندا وان جروبين سياسي وان كسايتين سياسي الوان قهدار نكر وان كر شريكين شكلي شريكين سخته شريكين نظام خرابية نه شریکین دستکفته و وان جبو آبفن آلا وکیولو رکلام و پروپاگاندا جمال شیخ باقی وره و ایریشی مالا برزانی و ایریشی هدکه بکه و ایریشی انا کسی بکه جمال داویاوی بو اف صالحی قدو ولو افیدن ولو و نظام ایریش لسر گریلا چه بو و پیده و قادپه و مالا برزانی وان کسین ها وان کارتین هانی وان کارانی زیده وی کا جمال شیخ باقی و محمد موسی و صالحی قدو چو گوهرتن چه کرن ده مجی و ده منطقه ریوه بریا خسرو تشتک نکرن بون تنه ولو بیدق بون تنه ولو کارتین شوتی
شێخالیشی ئەڤمال یعنی بەرپرسیارێ یەکەم عەول و داوی کی بچ شامێ bi tena serê xwe hêzek bi dihêz be niha enekese ne partiyek tenê ye grûbek in wê biçin piştgirî ji bo wan li karê wan binirin hema wilo bi koratî û êrîş û xayin û xwefiroş û nizanim çi û enekese berê xerabe bû û nizanim çi û ji wan gotin motnê tewş û vala ez dibînim li ser sosyal medya û radibin ser tapana û êrîş dikin kesek berê xwe nade qesedê û peyede û rêveberiya wan sûcdar nake wan nabêje hûn berpirsiyar in bi tena serê xwe diçûn tena serê xwe vedgeriyan we nediha cî şîrîkê xwe yê konferansa Qamişlo re we nedigot me vê got me vê kir me vê kir tiştên bi vî rengî civînên berfireh çê bibin heta hûn bi tena serê xwe jî biçin hûn dema vegerin Qamişlo dibê hûn bi enekesî re rûnên û ji wan re bêjin me vê kir me vê got ev tişt çêbû ev tişt yanî çîrokê apoçî hemû ji bo rêklam û propagandayê konferansa Qamişlo û yekîtiya Kurda li civan ev ha tu were em yekîtiya Kurda çêkin yekîtiya Netewî nage yekîtiya Netewî tenê wekî teneke û keneke û ev derew merewê hane hemû wekî yanî heşa hezûra we wekî ev yanî kaxetên tualêtê ku PKK wilo qûna xwe pê paqij dike heka xwe pê paqij dike wekî xelkê me Efrînê dibêjin biraderê me Efrînê dibêjin PKK li yekîtiya Netewî wilo dinere werin derdora xwe pir bike û yekîtiya Netewî û ew emir û telîmat giştî li bin ê PKK bû û ev jî li çepka bixwin wek çawa ku li keneke û teneke ev male ava Kongra Pena Kurd jî ev male û hinek jî diçin bi erebî ji wan re dibêjin şahidê zûr bi kurmancî ji wan re dibin çi yanî şahidê sexte çawa kenekê de şahidê sexte hene Pena Kurd Pena Apoçî jî şahidê sexte hene qaşo wela çi neçî ye saziyekî nivîskara ye lê dibin kontrola PKK'yê mejiyê PKK'yê abî alavek ji alavê medya PKK yekîtiya Netewî li cem PKK ev e yekîtiya Apoçî ye yekîtiya Xapoçî ye ne Netewî ye ne Netewî ye demek ji bo enekese pir hişyarî çi qeysena kokiyê we bi qesedê û peyedê û ev hebe bazariyê li ser wan nekin tiştên ji wan kêmtir ji daxwazên wan kêmtir ji destkeftê wan kêmtir neynin nexwazin dibe bêtir be dibe destkeft û serkeftin bêtir bin ne kêmtir bin eger kêmtir be demekî enekese tiştekî xerab dik tiştekî ne baş dik eger kêmtir bin demekî xwefirotinekê heye di nava van çûnên Şamê de evaz niha dibêjim şertên yan jî daxwazin yan jî nerînên rejîma Colanî wê hebe hinek de nav enekesê de wê qebûl bikin ew xem nake û em nizam çi û filan û va apo teslîm bîye çima em ê xwe bikin Elî Kêbatê ev hemû ji bo nakokiya çêbikin ev hemû ji bo perçebûnê çêbikin û siyaset û fenil mumkin û nizanim çi û objektif bi û tiştê ku me re dikare û kevirê mezin neê lêdanê û ji van mantiqê hane dibe yanî ne dûr sibe Ebdulhekîm Beşar tiştekî bidêne berpirsyariyekî bidêne karekî bidêne wî bikin wezîrê tenduristiyê meselen tiştekî bidêne û ji bo ja Ebdulhekîm Beşar ne tenê li hemberî peyedê û qesedê be lê li hemberî enekesê bî jî
از احتمال دبيجم نا عبد الحكيم بشار به محمد اسماعيل نا محمد اسماعيل به يك اوسو سليمان اوسو كي به نا وانا هوشنگ به مثلا اگر از دوی شانده یا هاني دبم از انا كسبم ويحولان بفيرنجي حبن انا يعني لما از ناوي عبد الحكيم بشار دبيجم از وكي ميناق دبيجم ناكو سدي سدوي جامير بالكيش بتشيتر به ناس فيديوش مز وك ميناك بيجم كنا في وان هات بلاف كرن دفي شانده يا هانه ده افتش هي يعني دي ساس فد گرن فيديو 27 آداره وخسكاون شي لي گرن اف منطق وسياستا پرچبوني آدناوا كرداد و جولاني بكاربينه بسر بكوه ديمكي يعني ام مستحقه چته بسريمه ام مستحقا حقي مي كي ما في ما بخو كي بيل ما بك حقي ما هي اگر جولاني بذي جنيبونا خو بذي تروري خو بذي جيانا خو بذي نظام حمو روشا خويا خراب كو كارب بعاقله محمد اسماعيل وسليمان اوصوب بليزه وشاندايا انا كسي بليزه هما خليل سري مبو وقدياتشو رحمة خودي لدوزا كرد ولما في قلي كرد حتى 100 ساله كيد اگر كاربن بمبليزن اگر كاربن دا خوازن خو ناف مد بيك بينن الزلال دا اخفم ودم قي تشتكي ولو نزلال دا خافتني مد تنه اشياري تيرا خو هبن ون تيرا خو كردن ونجد فركي كيمتين ونج جديروك كي سياسي كو عمري وي جو كومالا خويبونه جو كومالا خويبونه بقرو حتى روجا ايرو جو 27 وحتى روجا ايرو نيزي 6 سال خباطه سياسي 2 سال مايها 2 سال نوتو 8 سال خباطه سياسي لروجاواي كردستاني للسوري ونج ديروك كي حق واسه زنجين تين حتى بري جولاني بري اخوان دي 28 تشيبو كومالا خويبونه دي 27 تشيبو ونج ديروك كي حق واسه زنجين وخرت وينتين ونج دفركي يعني كيم ناين دفركي برزنجين بالسياسات بتيكوشين بكردواري بخبات انا كسا قدري في ديروك هاني بكر قدري دوزا قلي كرد بكر وهاي تشتهب كو قلي كرد لتق بقلب كو نيفيزكارو روشاميرين كرد لهمبريتا بقلبن كي بچه شامي يان انقره ون حالي خاپو دبينن روشا خاپو بازاريا خاپو خفروتنا خاپو تسليم بوينا خاپو دبينن كو از بچي شيوازي اف 14 سال از رخنه خاپو دكم دا جاونجي هرن خطي خنوي حالي هاني ام جهفر زانن باوريا مبوه هي ام پشتگirيا و اواز پشتگirيا و دكم بدلكي گرم بو كردواري از هيوي دكم ون سر كفتي بن مره خبوه ببينه ون مفهديكار در نخين اللي حنبري عربة مفهديكار در نخين اللي حنبري درزية مفهديكار در نخين اللي حنبري علوية مفهديكار در نخين اللي حنبري خاپوچيا از في هيوي شويتكم ونقور في هيوي ونتاجا سري منه ونلقور في هيوي بن امش هفرزانن واز انجا خزويت كارم بيش حتى مشاركي دند ناوا خير وخوشيه ده بمينه